Evo, gospodine Radonjiću, pitala bih vas kako vi komentarišete izmjenu ovog zakona i da li smatrate da, pošto je zakonodavni odbor juče dao zeleno svjetlo i vlada je rekla da bi trebalo se donese po hitnom postupku, toliko bitan? Ovako, u početku bih kazao da to što su oni jednostavno odlučili da tu izmjenu zakona provuku kroz hitan postupak smatram u najmanju ruku nekorektnim objašnjenjem iz razloga što su imali od pokušaja donošenja prethodnog zakona više od 5 mjeseci. Ta kompletna procedura, ako već o tome govorimo, nije ispoštovana na pravi način. Javnost, kako profesionalna, tako i laička, je u velikoj mjeri bila isključena samom činjenicom da nismo imali javnu raspravu. U tom nekom dijelu, eto bih kazao jednu narodnu, što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi. Mislim da je bilo potrebno da se radna grupa prvo bavi samim početkom, da poboljšaju načine bezbjednosnih provjera onih lica koji tek trebaju da stupe upravo u policiji. Pa tek onda da se bave ovim dijelom koji je najviše potencirao gospodin Armandić. Zašto? Zato što ovakav način i bavljenje, da kažem, samo tom temom aktivnih policajaca, eventualno kasnije disciplinskim prekršajima što se tiče aktivnih policajaca, smatram da se radi na nečemu što se zove klasično disciplinovanje nepodobnih i nisam siguran da je na adekvatan način to u ovom zakonu inkoptirano. Postoji svakako, razumijem, evropski put Crne Gore i sve to unapređenje opšte situacije, ali ovo nije način. Ne može se s 5 na 9 donositi zakona, pogotovo ne izmjena ovako važnog zakona. Pazite, bezbjednosni aparat je najbitniji aparat u Crnoj Gori, najbrojniji, tako da je vrlo važno sa posebnim senzibilitetom se baviti time. Neću govoriti o eventualno pravnim posljedicama, o tome će, ja vjerujem, advokat Lekić mnogo više, ali sa ovog aspekta smatram da nisu uložili adekvatno dovoljno napora u sve segmente da bi napravili jedan adekvatan zakon koji neće ostaviti rupu u samome sebi, kao što smo imali u prethodnim. Tako da vjerujem da je potrebno povući ovaj prijedlog zakona i napraviti neki novi. Neka to traje ako treba i pola godine. To nas neće zakočiti na evropskom putu kad nas nisu zakočile sve ove situacije u posljednjih 1 do 2 dana koje su se desile. Vjerujem nijedan... A da li je ovaj zakon, prema vašem mišljenju, unapređenje u odnosu na prethodni? Ne, vidite, ja se slažem sa gospodinom Armandićem da ovakav zakon, odnosno ovakva dopuna zakona ne može biti unapređenje. Ovo je nazadovanje. Iz prostog razloga što nije sama činjenica da nije ispoštovana procedura donošenja izmjene zakona vam dovoljno govori koliko je formalno pravno pretpostavka uopšte za donošenje takvog zakona ispunjena. To je ono što sam rekao, što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi, tako da ukoliko se ovakav zakon bude usvojio, ja vjerujem da vrlo brzo ćemo imati desetkovan policijski aparat.